Khubor phi baro shakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat kiba kongsan menta kesini Shillong. Kela depe ke karkhana san tersok ha amjok julor deki pauklur tengka. Hikai ketenat MEPGDCL ban nyokor ya ka umtru hydroelectric power station. Kitbok uba wailat miki ya kinong elekai duna bor met Jylla ban en penlingku ka DJ Hannah Shine na Russia ha ka win the drum. Bat mentang ne poi shi Khubor ki ba company a. Karkhana san tersok mattress manufacturing factory ka ba hasnong amjok bernihat. Kala kemding book ha ka khatlai tarik Kyllalyngkot ha ka por kumba lai baje no sngi. Kat ba kinong trei kila sedang banle yalaki kam kijam hadin ba kila dab bam jasngi. Ya kani ke karkhana lalong terai da u adhars junjun wala balai kerteng da ka umadat foam industries kabadon hasnong amjok bernihat riboy district. Ka Khubor kaya thu baka ding kala sedang ha ka kamera ot rinti ya ki tersok bat ka ding kala kelang stet namar ka dei ka jaka ka babun ki plastik bat ki tiar jeri. Baro ki tiar kitar ki kor ki bor ki la julor lut na ka jing stet palat ka ding ban pur segi wei pat ki kamera trei. Laya thu kinong trei kilayale borba bantem ya kani kading henrei kim kot bor shu ya ka jing stat bat ka jingjur jongki thli ding dan bok don weiru nong trei ha kani ka karkhana uba mensau na kani ka jing plu habalum jing khen ya ki jing julor na kani ka ding la ong ba kala kenjo shiki pauklur tengka namar baro ki kor ki bor bat ki jing don jing em kila kela depe kamakha. Ki kali pendebding na bernihat police station na Narbong bana Asam kila la abantem ya kani kading henrei baro kitiar kitar kila leko lut pom ha kiteli ding. Uba raju jerwa rang basnong ka amjok ulapan pau ke jing sengongu ya kipat ba abat kinong trei ki bala persang kat la kat yai bante lakam ya kading kumjuru ya ki pulit penlebding ki bala trei shitom ban yada ya ka jingpur jong kading syaki ying brew ki badan marsenda amat kani ka karkhana. Nama apa aja नहीं कुछ नहीं होगा कोई ये नहीं फटेगा खाली ये पास ये मेन उधर आदमी ऊपर खड़े ये वाला पहले मारे उस साइड पहले मारे उधर ये मारो पहले हाँ Ini nak kuih sama apa ya? Itu saya deh. Ini orang-orang beli.
इधर में क्या रहता है? इधर में खाली फॉर्म था। ये तो आपका केमिकल था। Katanat Sam Boarding Electric jangka Sarkar Jylla Meghalaya Power Generation Development Corporation Limited MEP GDCL haka khatlai tarik Kyllalyngkot kala penlong ya ka program ai jing hikai bakerpang ya kipat ba nong song snong ki ba song markhap ya ka umtru hydroelectric power station bernihan lengba ka project dam rehabilitation and improvement project nak benta ban yada yalade badru ban sumar ya kane ka jaka penmi boarding electric ka sarkar syakipat ba nong song snong kathan bernihan Lasdang yakane ka program ai jing hikai kerpang yakinong let jengok kai perthei bat kipat ba nong song snong ki baju let shawa umtru baki dei ban long ki ba husiar bat pikir bha hakapor ba penlaj khamtam hakapor slap khnang ba kinom ngat hakino kino ki jingjia bas ngausi Hakaju kapor la ai jing hikai ru yakinong wan jengok kai perthei bat ekipat ba baki dei ban sumar khu yakane ka wa bat ekijaka penmi boarding electric la mana ban khta da ka khti yakitiar kitar bat ki jing don jing em hakane ka jaka ban laj na ka nu ka jingma jing mansau Hakane ka jingelang ai jing hikai uba met ba lengdo menteri ketenat boarding ulalong ukongsan Kadba uba sostinus sotun menteri ketenat CNRD ulalong usembut kongsan Deputy Commissioner Ribhoi District Abhilash Baranwal ki he officer ketenat MEP GDCL bat ki pat ba nong song snong kiladan lang hakane ka jingelang Hakane kasngi la penlong ru ya kajingat kijat ki khna skul ki balara laki plakat rengkat ki jingtho ki bakerpat ban sumar khu ya kane kadam ka badai ka jaka penmi boarding electric ki he ki han ki la jurip ya ka jinglong jingman kane kadam kinong penya ya kane ka lumpung ai jing hikai ki la penlong ru ya ka jingthung ding sa kan mau ha atat kane kadam balalam khmat da uba medba lengdo bat uba sostinus sotun ha kane kasngi is organized by Meghalaya Power Generation Corporation Limited under the initiative of the CPMU. These programs focus on educating downstream residents about the risks associated with dam operations and the proactive measures required for risk mitigation. The number of India's dams are aging, making them more vulnerable, while factors like climate change and structural deficiencies heighten the risk. India has itself witnessed dam break disasters in the past, resulting in substantial loss of life and property. That is why this awareness program today is being organized. The safety of dams in Meghalaya is the principal concern of the dams owners in the state, like the MEPGCL, PHC, the NEHU, and others as well. It is of utmost priority of the dam owner to prevent dam failure and its associated risk by strengthening institutional framework for operation and maintenance and educating the public about emergency preparedness and responses to such disastrous events. Regarding structural integrity and hydrology, downstream communities often suffer from critical awareness gaps. The public often view dams as safe areas for recreation, like swimming, boating, fishing, and others, and do not fully understand the dangers posed by swift, turbulent currents near intakes and spillways, and sudden changes in water levels
or submerged structures. I am also individuals living downstream may not know if a warning system like sirens, strobes, public announcement exists. How to recognize the signals or the correct actions to take in the event of an emergency. The primary goal of the training is to improve technical skills and expertise among them, safety professionals, and also to ensure public safety. Uba Wailat Miki Shilla, Menteri Sports and Youth Affairs, haka khatlai tarik Kyllalyngkot Hajar Arpun Riu, ulai mensim bat kitbok ki kinong yelekai ki badon jingduna ki dekot met, shwa bakin mi naka Jylla, banit shimbenta haka lumpung, 23rd Senior, 18th Junior, but 2nd Sub-Junior National Powerlifting Championship Hajar Arpun Riu, Kabanlong, Haderadun, Uttarakhand. Yakni ke jingele kai en penlong haka khat riu tarik hadu khat pra tarik Kyllalyngkot Hajar Arpun Riu bat na Meghalaya ki don prangut ki bandit shimbenta kentup yaki kentei bat shenrang ki badon haka lama Meghalaya State Paralympics Association MSPA. Habakran haka jingelang uba wailat miki ulaong menshwa laju Kenya katanat Sports and Youth Affairs kum katanat kabarit kamang pisa na kabenta kani katanat kalong kabarit. Henry gani ka sorkar kala yoi ya kajing koridor jangki kam melekai kum ka wei na kilat ai kam ai jam. Kum ta kala penhe ya kamang pisa kabala kenjo syaka saus paklur tengka na kabenta katanat Sports and Youth Affairs. Haba ai mensim ya kinong yelekai uba wailat miki ulaong. Kani kamde kajing le sebun Henry kade ka hok jong kinong yelekai bat ka sorkar kadan ka kamram ban ai kijing kershan. Gila pas ya Meghalaya sports person outstanding sports person direct recruitment policy. A policy ke memensua hawa idon ke sports quota yang sports person. Ba ke 2% sports quota. Kalau pergi mod lada she's partly ki post artli in book na bentaki sports person. Then, what kini ka 2% ro, you have to fight among yourself. We happen yakun bon ki sport person. Ki iba jeleka. Dan niyo iba kaduna ba. Nakata-katao lengba ka ka Meghalaya outstanding sports person direct recruitment policy. Mental na pi jeleka iba. Pi mikmat ya ka state haka national level. Pi yo ka man ki medal haka national Asian game, Olympic, Paralympic. Lada piyok medal, bronze, silver, gold, any medal anda lawan nanti kita kam show anda biar recruitment ro direct piyok kan. I think this is worth fighting. Kata kan motivation lada yaki kemeki kepala ni buat tiga athlete ro. Kini orang mensin mental muka mod lada nak prepare lada there is a security lada ngah lapan jelek kai lada ngawan rak medal la syah. Dan nak kata kadau bat kan kut tang hanta kumba pilatip bang Meghalaya menta ka shna ni it's building the biggest football stadium in the country. Kamu bang manra ndai ba ngin pha ya ki players jongi sharan ngin manra ya ka football ka Meghalaya ka long ka football capital of India. Kata kumba construction kala ya teraskan mokan. But habang ile ya kita ini kata ini hapuban berkat ba side by side. Hakasian beningkong an penlong ka kunhun AEGIS Society ya ka winter drop ka banlong haka khanyo tarik Kyllalyngkot Hajar Arpun Riu hameba ai resort umtro sning. Habakran shikilat pathai Khubor Shillong Press Club haka khatlai tarik Kyllalyngkot Miki Paul Maulong artist manager ulaong. Hakani kasin jam ka kunhun kalarai ban ailad eki Samla trai Jylla ban penpau perthei eki sap ki pong kum ka shat karwai bat kaput katem. Shu Aryan Shastri event manager ulaya thu ba kandon ka fashion show hakate ka sngi hakaba ki rang bat ki thei bhabriu ken pen i eki riam ba penwandur kerpang tang haka winter drop. Shu ulaya thu
ban pensyong shit ha kate ka sngi en wan tem ka DJ bapau nam ka perthei ka Hannah Shine na Russia. Khubor besar ni one of the teenagers but they organized in the drop in 2026 but ban Shillong at Nyotrik for by resort draw kita nak ni di Arian bagi lebih fashion show bagi fashion designer dengan DP di artis dan kepon ni one ban ai ni ku tip Khubor ni hot ya we ada baru ibai ba ban ai dan betul jengkersan ni marwa kejeng semua jongi pelong yang ni kontak drop harga video tadi kumsi menta ban kentir di lokal artis ba kinyo ada platform infat ya DJ Hannah Shine badai no Rusia haju ko ni kholai ga lokal artis nang ba kinyo mesim lang kinyo benda bentalang ata program ke bagi long dari semua jeng ke dalam kereta bagi perform yang di lokal artis bagi slow show benang mix mata show kemudian ni dan tim fashion show ni DJ kemudian Zetan DJ Pepian dan kini kinong job kinong Rai kemudian job soklet Niko dan lagi kemudian jong kasibrat di Bob Zeno Geben but jong Desi Mule and Kenzo itu kan perform tu sini but kita dekat tu kami berfikir di Longshan tu kini orang ada perform dia punya kini one side vision and just two kini kita pelaju ni represent lah kok pasti Meghalaya ada pun coba undur kita yo ban represent lah ke India ban pun coba coba India dia iwan rak kiru haju opor ba tolong kowe muka kata masa ini ilut baru pasal kopong ba kumikun Samla nidan tak lu kata boleh ba ai kasap yang ini kun Samla kasi jong ni Jylla jong yang kwa bara haju ke jaga iya ta kasap jong kun Samla jong haju kopor ni buru ya i khadru ya DJ Hannah Shine na Rusia man sakhi le mai jong hikmat ba tak lu di kun Samla jong ni Jylla jong dan sya kasap kembali tunjuk dan Khubor iwi ini artis bangsa Sabah. Dia kata ni nak kalian jangan khot we ai paro ba kin ai mesin nam kin wan nam ada program bang sepelong akan nyotrik ko ni ba ai resort terus mesti sebab kin yawan man ai dan kita kersan. Ya yang ini organizer kan program. Dia tidak tersuai dia kejutan lah. Alien ibadi on 17 and we are I'm looking after the fashion show and all. We are hiring around 16 models, out of which 12 are from Meghalaya, including Shillong, Bhoy and Joy side, and 4 of them are coming from Guwahati. And this time we are taking all the new faces. Nakajinyo trading license ka Northeast Security Service NESS naka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC halor ka tender bakalayo ban penya ya ka kam security guard han National Institute of Technology NIT Sora nakalyang kinong yalam jaga seng nyautrep National Youth Front HNYF Sora Circle kilayo ru ya ka certificate copy balaai da CEO Northeast Security Service ha kajinga kendo lang hakatayo balala. Nakalyang kinong yalam ke HNYF bantip ya kajing shisha haka khatlai tarik Kyllalyngkot 8,000 arpun rio kilalit banya kundu ya UCEM KHADC ba Winston Tony Lingdo lakalong ka ba shisha na pa ka NESS kalayo ya ka trading license UCEM ulabatay ka NESS kalayo ya ka trading license kabaday halat kor. Ya ka tender nagabanta ka security guard ha NIT Sora ka NESS kala pendenkam da ka ju ka trading license. UCEM ulakular da ka baong Shen Kibor ka KHADC kinhiar sa NIT Sora bantokit batwat banya halor ka nikakam. Hadian kata ensaay ya karay. Kanes CEO jong kanes ulai ha ka keti jongi. De ha ka bangi panding sya halor jong kanika trading license kalong ka ba ngila sya yang ni ba kat kum kajing pensya jong UCEM namar bangi kajing long kajing dau jungi ka dei halor jong kanika jong kanika certificate
te mentang lapan ni kajing pensya na UCM bat UCM ula batai sya yang iba kani kadai kajing le fraud hi jong kani ka agency jong kani ka NES ba kala pendon kam bakla ya kani ka trading license mari ya kani ka trading license la issue tang hang te hapo like god akabaya dei bat jong di jong ki sipai jong ki air force hang te hapo like god te hendrai habaya dei bakani ka certificate pat kadai ka ba nilai keren syai menta nomor uang ba la pendon kam ya kani nomor yangi hang ni uai da ka kopi bat hang ni kadon ka original tika ya kani ka benta kabut ba nakaliang UCM ula pensyai ba kadai ka fraud ka balale da kani ka agency bat mentang ila sim ya ka sim nilai yo ya ka jing ya keren bat ya ka jing menjur na UCM ru pangledon ya ka we ka jingmut ka ba ngi haban sim kalenti kumnu ba in terminate no ya kani ka agency nakti na po NIT kata ka benta ka ba ngi ya keren mene bat nakaliang jong kaseng ru sabu ya ka appointment letter bat u director hakaba ngingin keli na u director bangin pan ya taka comprehensive statement bangin yo ban tip syai ba kidon em ki jai beri khasi ki ba apply ya kani ka tender agency hang ti bat lada kidon ki jai beri ki agency khasi ki by day bat kini ki SG ki security card ba apply hang ti nakaliang jungi ngin sim ya kalenti ka ba nakaliang kanet ka haban plebeng ya katenda namar bangila tip syai ba ula le fraud lembah kani ka trading license bande open biang ya katendar khanang ba kini ki agency jungi lada kibala long fit ba kinyo ya kani ka tendar hang ti hapo NIT tan kata ke bangi ya keren tengis ngo ban omru bang suwa banginuan seni nakaliang kaseng ilawan ya kendu ya usoda jongka ilaka sai open ban ngisngau ru ban ai kuble ya ka ka ba ulaya menjur bangini yang lang haka juga sur ba ladakan ke agency kayak ki kayak like naka rici sensyad snong kayak like ka klamyo ya ka NUC kelawan bandrung haki klem ka jingtip jongka ilaka ba kiru kin simlang ka senjam banyak syakmat ban yo ban terminate no ya kan ka agency kumbala keren dai CM mentah kadi kekam ke bakile kalai mention ni kan di providing service kaning dikai like meeting pada sertifikat di sweeper nata ki tiu sertifikat inak yang kita sweeper ini kanika itu isi ini kita panggil Pada kitu ki Khubor ngelapoi syakabakut terhadu bangin daya syambiang kublai shibun.